Pini nil tum yiston for kalang ara tum nang tum taklang panji je Karbi Anglong ang kalang dipurong sa pelong kedo nada post office thing olong masi CRPF Homeguard Assam Police atum jelansi bangso jaimek mate hamlet kachking asiding port bangso saime ajai meklong nil tum namang tum nil long do imer person dikising alang ifan bangso giche gajai meklong paklai phani chin chin lo alang paklang pom alang adung an ki tu perkelan phani paklang pom ini kan for kalang ara paklang pom ji apa pada beta paklang pom bangso cerah indo MDI itu mesti bangso ajai meklong cerah indo itu thek polong non itu paklang pom mason si calon helmet checking, helmet checking, license checking, bukti khusus si aro dua paklang pon bomje. Nam putan nanti tuhan paklang pon sipo, langsung pun helmet cut gali, driving license cut gali, RC cut gali. Langsung four wheeler tuhan lo pente seatbelt. Highway sistem seatbelt highway sistem kecil kau kenang sort kusi Assam Police, CRPF, Homeguard, lapene MVI klaim bayang tum sistem bangso sai dengpo. Non putat nili long do kamera person biki sing han paklang ponji han tuning nelo non bangso kuson si helmet checking lapene kuson si seatbelt checking ma lapene kopi kuson ang dengki bangso sai atung dengpo manang tum han paklang ponji han tuning polo. Non alang helmet abe non tum kamera person biki sing han paklang ponji helmet kuson lalang tum helmet abe si alang tum han alang tum han nepolo non alang tum la natin pencalan yang kan palang ditungkat non kamera person biki sing han paklang pon bori polo alang tum calan kansan helmet abe lapene kopi kuson tung abenge bangso lampu hat kasi han ni bori polo naik nalang naik pantak lang pun alang itung kita udah bangsa lang betak kata kaki kan bori polo kami tumpak lang kami sama dunia lah tumpak lang pun dia antu sini cuma bangsa jam nak kopi kosan nang deng ma bangsa jam nak deng ye pan kedeng tumpak lang pun dia lapen dia antu sini tumpak lang pun bangsa jam nak lang itu polis lapen dia CRPF Homeguard lapen dia bangsa MJ itu malang itu si bangsa sai meng deng lo lapen dia bangsa lo PC kosan son mak antu sini tumpak lang pun bopol nang lang itu jalan kan kan di bangsa lang itu bori pun bombo Polisi itu penting itu masuk di paklang polona. Yang person beli dengan cara pencuci bukan. Kita pandang pun yang diceteron. Ini kan itu tanya lo.